wena ongangesintaba. Silo sikhulu ngumafutselive Ndumiso mfana khona Mdluli ekhaya ngwenyamanduna ngusengwazini. Sikhulu sami silo sikhulu ubaba eNkosini Dlamini kuthi indvuna kube nguvela muva Mdluli. Silo sikhulu ngicela kuqala ngekukhuta lwandle 2018 silo sikhulu eParliamente timbunga ngekulandzela ima-standing orders nengekulandzela umtsetfosisekelo bangikhetsa silo sikhulu kwekuthi ngisekele mengameli ngavela silo sikhulu kuwe wanginiketa teluleko letangenda silo sikhulu uma ngisebenta ngakhona kuvinyelela kuto ngisebenta nginelivalo uma ngifika kule ndlu libe khona livalo ukuthi umsebenzi uhambe kahle ngikhumbule lokho lo angiyala ngako silo ngiphambi kwakho emagama silo akabole ayahlala kumuntu nome ngabe ngalesinye isikhathi mengameli ungishile endlini etimpunga nemsebenzi lungishaye livalo kodwa lingishaya kakhulu nyalo silo sikhulu uma ngekho lungishaye ngibulalela amabhodlela silo sikhulu teluleko takho tingitsethe kungiko ngilapha namuhla phinze timpunga tenda lowo msebenzi silo sikhulu bakhanza kukuhle ukuthi balandzele ama-standing orders balandzele yonke imitsetfo lekhona silo sikhulu noma ngeke ngikhulume kakhulu ngaloko ukuthi iprocess isangafika ekugcineni kwenyamanduna sikhuta lwandle ngesibaya silo msebenzi lomuhle lowentekile nemphumela wesibaya silo siyawubona ukhona emkhatsini wethu siyadumisa silo kwekuthi umthandazo wakho lowentile ube mkhulu kakhulu kwekuthi sivebe sikhuluma sisho sithi sifuna nduna nkulu kodwa wena ngekukhulumisana naNkulunkulu uNkulunkulu wakunika senior pastor sikhuta lwandle silo sikhulu. Silo sikhulu ipassion lenginayo enhlitweni yami njengemuntu losuka kuleli bandla la ka-education bengithishela itolo ngingalapha ka-education naseParliamente vele ngiyatikhuthalela ngidaqhubeka ngitikhuthalele ngiseParliamente tindzaba ka-education silo sikhulu ifundo umgogodla welive ukuze ukuthi live lichubekele phambili lidzinga kufaka emandla ka-education lidzinga kufaka emandla ku-curriculum silo sikhulu njengaloku bebakhuluma esibayeni bebakhuluma yona silo nekokuthi ngingaphinze ngikhute lwandle silo ngekokuthi uhulumende wakho lophumile wente into lenhle nge-guidance yakho silo bayifaka le competency based education lekuyi-curriculum levele umhlabathi wonke uyemukela silo sikhulu umthandazo wethu silo ukuthi uhulumende wakho lotawungena kanye nemhlonishwa ndvunankulu bayichube ize ifike ku-tertiary level bayethe wena waphakathi.